Ebusuafo me mo bibia kwaba de ba GCN page so meeting at the adwa search him mesra na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Omanhene yaw edubuache a journalist na oduni juma e was Sompa FM a e wo Kumase na ono e na hosting program a wato ne din ade ache bia e was Sompa FM a political talk show a omo ye so every morning bia onina bedwafo omo discuss ensem a etwegu e wo Ghana hanom titiri pa efa politics ho na Omanhene e na okase ne sema okay na ne say sometimes Ghana phone penifo ni bi no omo e kasa anase omo make comment bia se bi omo fa adwen kakra ento ho because nyensem bia no omo kan trasa Omanhene eyi ni Yahudi na de ntia Omanhene eyi ni Yahudi a okase na eye Omanhene that His Excellency John Dramani Mahama the comments we making e wa bra okoneto towards 2024 election no comment we making na manfo be bra kasa fa no e na Omanhene ya edubuache so akasa e de afa ho e na fe so owura odi Ahenekan a oye adwuma e wo Despite Media Peace FM newspaper review discussion so ono so e kan bi e fa ho ti sa se Ghana phone penifo sometimes mo make you comment and say mo kan sem bia se bio mo mana asem no e ho ente kakra enti no ensem we e na sa two journalist we omode atudwa na adofo ensem ben e na Omanhene da His Excellency John Dramani Mahama akansa wonte ya maminka bi enchro Omanhene da His Excellency John Dramani Mahama etrese eya free SHS eye His Excellency Nana Doddo Akufo-Addo na NPP amayoko no ede aba no eya ade a aduane omudi wo school no se bi odi ma kraman kra ondi ona ne kraman kra odi ma na ondi na asema Omanhene da John Dramani Mahama e kan eye so irritating enya sema yesa wo kache nipa aduane aboa po ondi ne nipa edi I mean how aduane mo from di wo free SHS no bia na yen sue ko school ye di so wo ma abofra free school ba foforo na wa afon obu ho no ma environment na shada engine the first term no obu ho no ma adesua no mi say amempa adesua say adesua ye me yawe ko school adesua ntika me yawu mi say adesua right say adesua bi na so me so ndi say me abefie na ma afon wa enya aduane bi odema me school ha e ya adesua ntina ma afon no mintume nda mi so mintume nsua de ena madwe ho ante na ba na me fon no aduane mo fredi ena no yedi ena na mo fredi sa ofene say rice and gas ya omo eye sa rice and gas e bia na mo fredi koko a omo de no anapa no e bia na mo fredi omo di na Omanhene da John Dramani Mahama na da oni mo fa na eko school ada ana omo aduane omo di no di bi. There are certain things I think the politicians and this for and 2024 when you are prepared 2024 me imagine me nka sa semboni nsi but the way esi kwano me imagine nse me besi and Omanhene da John Dramani Mahama ne to yo okoya oto anyampia papa anyampia ukokọ sisili ukokọ fo asem kwano wa Omanhene da John Dramani Mahama se mo fara dira mudi no de makrama kra oje Leno ena Omanhene ya edubuache etchese sometimes there are some comments be and peniful make here eya de a enkoyie kra na mofre ya wo kan asasemi etchero me bu ha ato na dwen aduane kwan ya de obedi ena afeze bia ne mami police kodova no de akọ school ni na ye neme bi a enye o ba power hwe bi na bra Ghana fo yebeto ama ya ntoma Omanhene etchese Omanhene da John Dramani Mahama wo masa comment eye NDC pencil and the teachers focus on what chalk, common chalk, and to me add top box there 1 billion head schools, you know. Common chalk, vice president, never catch a say, all my teacher for chalk be out, watch the woman, chalk, keke. Now, count to Nana Dubai 8 years in it, or 8 years. We feed them of phrase, shall more from free SHS. A day cry once to cry. A day cry once to cry. Are
aden na Omanhene yeti bi no NPP for the adiba na enya esan say NDC wo position ti almost NPP the adiba na say eya esan say NDC for position ti almost enye na mo aka na ato amafo bitirim na che say ade na enya ampa NDC for the adiba na say eya esan say NPP for position ti almost enye na mo aka na ato Ghana for wonji na che say ade na enye che say two parties no obia person destroy ne yon ko say le be ya power no kodu ha na asanso abedia eba ne sanso a mo na mo chedi mo politicians mu ni mo ho na me say de I don't know se ma akoto aba no obi aboma so me de aba no bekoto abe wi amakoda working card obe wa awe de obedi kunim wadi kunim sa free SHS sebio ye na ye film krase ne yekoye nkrase a e na utie comment bi last me ne ma bi kra kwe meto ma me ni twebra sem wo kan ne say friend say ne mo frada makwan ya befie e ya friend na do ase school na me say maame adenti na Ghana fo mu yi aye say wo nipa o nya o kase so wo kase fa 3000 brasisi ya na faculty admission plus wo ba ne trunk ne chop box aduane obedi na de a unya bi into ba ne ko school on tia school fees na say wa akọ na say mo fa ne dos nti we mo brefie na we nkọ a e de na mada me manko free SHS we could do school full 4 years you make 4 years in Hubi 4 years you go school at 3 months you be fee 1 month you go school 3 months you go school 3 months 1 month you be fee still we mu fail me say me fail mass because mass we dey meeting cry me year to actually it is a meeting school 1 year na me be fee a day na me san so ko 1 year me be fee me fail obu ho be sua de nti Ghana for free SHS no mo mpa mo de mo ma na enko if you want to amazon make us say woye money into Omanhene akasa afa comment about Pendeda John Rawad Mahama e kan e na afen so owura odi Ahenekan a oye adwuma e wo despite media Peace FM newspaper review discussion so ono so akasa se bi mpanfo mo kasa omo wana mo kasa ho ntina do fe ntie nsema journalist fu e de etudwa ni a medium de ha de se nipa be kire kom kwa na e be ma no entiti ye wonwuma mu a kamere nka nyawe ye ma ne nko na ni nyina na akwese na nipa bi call se nka enye review e wo free SHS nim na ye hwehwe niema bi a atosin wom na ye ntumi hihye ni yi enso em se sa review no mo kan ya no anya adwuma 2 mampani rara mama se enkola no wo challenges waduane nuam e yampa ebi wo ho a ye beka aduane nkoyo kola inu omoka ti on sana ye kra ye bi wa ye kase enu ti ne se enye review omo ma ba tan no komo ama omo maduane ensere enu so antentam na se enu de obeka de aba wie se benefie kana mai kra enu de adabra ka no ode dodo eh enya NDC time na chalk kra be na bi ni hoi na exercise books for teachers talent conference chalk be a problem ye na mama say mi sa tire say ye mama chalk na mama chalk chena mutirimu ya mode no Ghana fo mutirimu ya mode no enye no a eno a enti eye die nko a enti adru say capitation no mutia ne sa says sia no sabio aduane e de ma gai free SHS for the free kraman credit you say yes baby free SHS edu no ye say ye review for mo kasa mo baby o de ko fa ye ne de anu odene eno so describe ma hwan headmasters ye ni Ghana ha na video bi circulate headmistress bi awia enkwada na aduane ade agu taxi mini security man aye ba kwa omde kwa ye che no eti we de se ne ka don komi ya to nam ne de akoma se bosse wonwe kan de ka de kura because when you kura ye mfa ma wo no wo mu hwia ton eni wo mu nyina ebinom ehwia aduane ne ton ya ye hunu bi sa incidents no esi we sin region ya ye hwia nkoda aduane e mo anwa ene niema ade agu ka boot ye tete bi headmistress bebre o ma bi provision stores ade amankro tete ano ma wo ye tibi ejane de se ye discount bebre o so mo vangote de ande a ene se wo say ye nim se free SHS nim ye wo challenges Ghana because ye nim am ye Ghana ni eti ye nim se challenges wom ye asenka pipi aban ne be pre no ma ye reviewer ka beboa na ni nyina akotete bayra wo mu se na nadro ka bibia aja
One for Baganya swing, Nanti Tokra Beda baby, no be to the agena so, no, no, so they are pray the political points. No more come baby. No piano Becassa, free SHS, a challenge in him. But Kakra cry, ne, Saya Dan Shui, bra, and Yana Kakra cry, what to be? No, take double track. Debbie, green gold, Riadao, and Jam. Ah, now Moyana Kakra, crackra, tell him, sir, and media me say, and woman, who dear. So, chill come now, school cry, no, my dear Babu. Na se ye beka se enkradu ane ayetan ama wo fie kraman ye de mo munni no ebetwe no kore because man pani da fie kraman de enye kraman nyame be kire ne nsu nyame ye o sa abrofo de ne chantel princess ene emudie ne bia tie bia hyeda ko we nam ye ko we nam ankasa ne hyeda market ra kora be che ye dia mo maji eti akola wo ko school ye ntimi nkwache akoko emu ama ne nwe tie hodo kam ne ya dwen cause man penny dada efie no yemfa aduane basa bia makrama se oni ye dia se we who be me ma wo talk and